Routing, zastupnik Honda za Hrvatsku, vam predstavlja Jazz, najprostraniji automobil u kompaktnoj klasi. Civic, tradicija duga 30 godina, trovratna i peterovratna verzija, najprodavaniji Hondin automobil. Type R, trkači automobil za svaki dan. Stream, obiteljski monovolumen sa sportskim performansama. Accord, sportska limuzina sa svjetskim rekordom u aerodinamici, spoj sporta i udobnosti. HRV, dinamično vozilo za mlade i mlade u srcu. Honda CRV, SUV vozilo s izvrsnim performansama, udobnošću i sigurnošću. S2000, roadster bez kompromisnih performansi, 240 konjskih snaga, izazov za vaš adrenalin. Routing zastupa i Hondine motocikle i skutere Dylan, Silverwing, CBR 600 RR. Zastupnik Honda za Routing.